Салам алейкум, эфирден ТЖ программасы бүгін ноябрьнан 25 студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Көреш үшін интиқам. Белі олмаған инсанлар аскер жемаат әрекетінің машинасыны яқты вақия гежесі Чоңғар койы жыварында аскер құрылышы ерлешкен базада олды. Араба сайылы дақаларда яны бітті. Кім шекленгені аққында мұхберлеріміз тариф ете. Ноябрьнын 23 геже бели олмаған шақыслар аскер жимат бірлешмесінің арабасыны яқты. Одиссей Чоңғар кечет ноқтасы жыварларында юз берді. Бели олмағанлар арабаға патлай жимат деятты. Араба бірдін янып кул олды. Рус-Украин жынқы ветеранларының бұна ким алақасы олғаны ақында тахминлері бар. Это противодействие криминалу нашим действиям в Новоалексеевке. То есть примерно 4 дня назад мы предприняли шаги, чтобы убрать налог, который наложен на таксистов криминалом, рэкет, проще говоря. И мы рассматриваем поджог нашего автомобиля как ответка со стороны криминала. У нас есть определенная информация, что между так зваными Ордло и Крымом строится коридор для связи с определенными моментами. Кто здесь у нас перевозчики нелегальные? Таксисты. Их можно нагнуть, сказать там, то провести, это определенную информацию. То есть строится коридор. Мы просто обязаны это все убрать. Полиция мал мүлкнің аселет йоқытылывы бойынша дава башлатты. Файлер білдіргеніне көре янгынға Украинаға хайын чыққан Сейтумер Неметулаевнен бағылы олған генческ бандитлер құрушларының алақасы бар. Аскер жимаат бірлешмесіні елбашчысының муавины Эвелина Арифова айтқанына көре, бұл көреш үшін интиқам. Оларының базасыны бір қачкун незарет еткенлер. За несколько дней до поджога были машины, которые следили за нашей базой, мы их фиксировали, мы их отдавали на проверку в полицию. У нас есть прямое подозрение на людей, которые работают на адвоката Неметулаева Михаила Величко. И также они совместно работают на донецких смотрящих, как говорится. Вот, те, которые пытаются в Геническом районе управлять всем. Файлер эмин bu vakalar tesadüfen yüz bermedi. Yakında asker çiftçiler ve taksicilerinin imayesine turdu. Dayıkı haftaya velise işbirlikçi Сейтумер Неметулаевның kanunsuz dolandıruvına keder ettiler. Onun advokatı ve işinçili şahısı Михаил Величко eli aerodrom plitalarını çıkarmak için Чоңғар kirayışhanesine mahsus техниканы getirdi. Bir plitanın fiyatı $300 teşkil etti. Bu sebepten işbirlikçi Неметулаев hırsızlanğan mülkünü satmağa daima tırışa. Asker жимаат бірлешмесінің iştirakçileri Genческте aerodromdan қалған палы плиталарını hırsızlamağa tırışқан vaqытта Неметулаевның adamlarını bir kaç kirende tutkan edi. Сейтумер Неметулаев озу гыябен апсетелген. Оку корuyucular onu Ukraina bütünlüğüne ve temizliğine kast etmesi boyunca dava başlattı. Mahkeme Cinayi Kodeksinin 2 maddesi vazifesini öz menfaatında kullanuvda ve dolandırıcılık boyunca hala da devam etti. Riana Aliyeva, Zaman, ATR. 2 yıl milli hareket iştirakçısı ve Ciye Kaşkasız evinde onanımaq için akrabası yakınları ve milli hareketçiler toplaşıp dua geçirdi. Ve Ciye Kaşka Kırım-Tatar halkının efsanesi oldu. O hayatının sonki dakikalarına kadar Kırım-Tatar halkının akları ve millet vatanda yaşaması için kureşti. Duaga toplaşkanlar ona korkusu olmagan insan gibi hatırlay. Виджие Кашканын эвы рых-марых толу. Топлашканларның эпосы Виджие аптыны севып юрмет етіп, оның сарсылмас ирады ве қорқусызлығы өгенде башы гейді. Дуаға якында эв апсынден азат телген бекер дегерменжи Асан Чапух Кязим Аметов ве Руслан Трубач келді. Олар 2017 сенесі ноябрінің 23-нде онын бірабер болунып, о вақыт ишгалчилерінің репрессияларына ограды. 2 года как прошло, как нету нашего самого любимого человека. Все сегодня собрались здесь на дуа. Это связано и с нашей датой, и с ее гибелью. Приехали отдать дань ей. Знаменитая у нас бабушка была, Рамитли.
қайда бір митинг болса, қайда бір собрание болса, бір жерде ойды бірінші. Бой чего күшік болса да, такая стойкая бабушка была. В этом доме в 1968 году была встреча крымских татар всего Советского Союза. И она организовала здесь встречу Юра Османова и Демидова. Мы здесь встречались. Здесь именно, в этой комнате. Виджие кашканы якаланганда русковичелері она кырчмалар кейдіріп автомат құндағынен ұрған. Қадын ярамады, о аджеле ярдым машинасына жан берді. Мать убили, я считаю, что убили, при этом поломано 3 ребра. Я подчеркиваю, 3 ребра поломали, мне написали бумажку, что якобы врачи помогали, искусственное дыхание поломали 3 ребра. Ценик ишгалджи акимие тек адалетны стеген кадыны телеф етті. Она бесстрашная была. Была чистая, вот как горная вообще река. Она была настолько чистая, она не терпела никаких вообще вот кривотолков и каких-то вообще отклонений от линии, от генеральной линии. Как это делать? Виджие аптынын аяты курешнен толуэды. Доқыз яшындаки қызны бутун халкнен сүргін өттілер. Өзбекистанда әнделін жесенелер о милли рекетке фаль суретте қошылды. 1967 сенесі Қырым татарларға ватанына қайтмаға ясақ еткен эмир чыққан сон біле Виджие апты аксне Қырымға кете. Приняла на себя удар всех трудностей, которые ожидали возвращающихся крымских татар. Это без медицинского обслуживания, без жилья, без средств к существованию, и везде, и вокруг враждебная обстановка. Не иш, не де прописка олмағаны ичун, onun балаларны мектепке біле алмайдылар. Советлер үкіметі да экі кере Виджие аптының қорантасыны Қырым тышына чықарып ташлаған еді. Ахыр вақытларда экі баланы жойды, оның evlerini еқайдылар. Тек 3-нчы тылувнен 1976 сенесі о академик Сахаров ярдымынен Қырымда ерлешіп олды. Ама bundan sonda көрешіні тоқтатмады. Очень бескорыстная женщина. Жена жила, она очень скромно, но она отслеживала всем, кому плохо, особенно там семьям политзаключенных, тем, кто подвергался выселению, я имею в виду при советской власти. И все время старалась организовать какую-то помощь. Виджие аптының evinde milli hareketinin iştirakçıları daima toplaşıp Sovetler devrinde hem de onun dağıtmasından son bütün mitinglerde o öz halkının akları için turaydı. Böylelikle 1992 senesi Kiyev'de Kırım Tatarlarının talaplarına dikkatini celp edip Грушевского sokağında yol hareketini kapattı. Трасса по улице Грушевской была забиты транспортом. Весь транспорт остановился, и троллейбусы, и машины все. Приходим, Вежде Апте со своей внучкой лежит на асфальте. Устроила лежачую демонстрацию, чтобы привлечь к нашей проблеме внимание общественности. Надо отдать должное, что все водители терпеливо, с пониманием и сочувствием к нам ждали, когда эта лежачая демонстрация кончится. Алчақ бойлу нази гузел вешен қадын, онын қонышқан епсі адамларының юреклеріне яқын тақайды, о іч бір вазиетте теслим олмайды. 2014 сенесі жғалжелер кені оның топрағыны запт еткенде, баяғы яшта вехаста олғанына бақмадан көрешмеге девам ете. Қырым татарлар яқаланмасына пек раатсызланып, оларының айлеріне қол тұтайды. Емді абу bağlarımız қапалы. Емді milletin başına emdi pistoletle oynamaya başladı bu hükümet. Daha bizge neler getirecek. Ona niyetlendim, что bizim bağlarımızı çıkarsınlar. Aynı faal tarzda Виджие Кашка işgalciler оларға бойсунмаған атер телеканалыны ярымададан чықармаға тырышқаны вақыт, оны қорчаламаға тырышайды. 2017 сенесі ноябрьнің 23-нде о вефат етті. Оның фаджалы өлімі бұтын Қырым татар халқыны сарсытты. Это был человек, который в протяжении своей жизни он связал разные эпохи и очень многих известных в истории
категории людей она связала депортацию, советский период, диссидентское движение, крымско-татарское национальное движение, Петра Григоренко, эпоху Сахарова Андрея, крымско-татарских правозащитников Мустафа Гаджимилева, независимая Украина и опять русская оккупация. Это человек, который с собой связал все эпохи для того, чтобы в Крыму было добро и чтобы всем было хорошо. Виджие кашканын ады, оны таныған инсанларның юликлерінде қалып, милли азатлық әрекетінің тимсали олды. О, ойс халқының сербеслігі үшін дайма көрешіп, тарихқа қараман қадын оларақ кірджек. Виктория Бойко, Заман, АТР. Халқы үшін күреш ресімлерді Истанбулда Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевнің 76-шы туған күніне бағышланған ресімлер сергісі ве күрешке бағышланған китап тақдим еттілер. Истанбулда Қырым-татар дернеге Мустафа Джемилевнің туған күніне қайдетті. Тедбірге Романия, Бүйікбритания ве Украинадан темсілжілер тешриф бұйырды. Бөле сөзлерінен Истанбулда Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевні қаршылайлар. Киевден Түркияге Оғыз Сафинар ханыммен мәжіліс темсілжілері ве Дүния Қырым-татар конгрессінің азаларымен келді. Мұнда оның 76 елығына бағышланған диаспора тарафындан сайғы гежесі тешкіл етілді. Мерасиманы Мустафа Джемилевнің күрешіне бағышланған фото сергісінен açtılar. Mustafa Ağa'nı burada kral gibi karşılayırlar. Devlet ve bizim diasporamız da, diaspora insanlarımız da çok hürmetle, sevgiyle bizim burada her zaman bekliyorlar ve karşılayırlar. Binlerle insanlarımız toplana ona şeref göstermek için başka devletlerde de çok güzel karşılayırlar. Tek bir Rusya biz Mustafa Ağa'nı düşman korup vatanına, o evine yasak ettiler Kırım'a koymağa. Vatan için kuryeş ve işgal etilgen Kırım'da olgan vakayalar hakkında Mustafa Cemilov hikaye etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı, AGİ, Avrupa Birliği Parlamenter Asamblesi, Avrupa Parlamentosu çoktan çok böyle kararlar, Rusya'ya karşı kararlar aldılar ve bizi desteklemeye çalışıyorlar. Ama maalesef bugüne kadar belli neticeleri görmüyoruz. Belli neticeleri diye bakın şimdi hapislerde bizim yüzlerce insanlarımız var ama eğer dünyanın böyle desteği olmasaydı belki o hapislerde binlerce, on binlerce insanlarımız olacaktı. Evet bizim 50'ye yakın insanlarımızı kaçırdılar, öldürdüler ama eğer dünya bizi desteklememiş olsaydı belki de ölülerimizin sayısı 50-100 değil de binlerce olurdu. Ama yeterli kadar elbet dünya şimdi destek verip olamıyor. Ama nasıl da olsa her yerde Kırım'la ilgili ses çıkması gazetelerde, televizyonlarda bu konuda yayın olması bizim için çok mühim. Bu bizim için büyük destektir. Ve inşallah neticede yine biz öz toprağımızın sahibi olacağız. Ben bundan eminim çünkü biz kocaman Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele verdik. Onlar bizi yok etmeye çalıştı ama yok edip başaramadılar, kendileri yok oldu. Tedbir devamında hayırlı afsozunun Türkiye'de Ukrayna elçisi Andrei Сибига çıkışta bulundu. Ви символ, ви епоха, і всі ми живемо в вашу епоху. Ви символ перемоги. Я сьогодні подивився виставку, подивився фільм. Мене вразили ваші очі. Незважаючи на той вік, ті кадри, завжди ваші очі проникливі. Вони дивляться в глибину речей, вони дають ту віру, вони дають відповіді про те, що ви знаєте питання на всі майбутній подальший розвиток. Тобто ви символ перемоги.
Мустафа Джемилевны Түркияге давет етіп диаспора темсилчилери Кырымда олған ағыр вазиет ақында білмеге істеді. Диаспора үшін Кырымдаки вазиет пек мұйым дей Түркиядеки Меджлис темсилчisi Зафер Каратай. О Мустафа ағаның 76 йылығына бір халқының мужиделесі адлы китабыны тағдым етті. Китапта Мустафа ағаның күреші ве Кырымда олған вазиетні акс etти. Tabii Mustafa Aga hem benim için bir ağam, hem yolbaşçımız, hem çok iyi bir dost, çok şakacı bir insan. Bizim bile moralimiz, gönlümüz kırılık olan zamanda o bir şaka yapar, bir şeyler yapar, bizim gönlümüzü kötere. Ben kitapta hem Mustafa Aga'nın Kureş'in hem de sürgünlükten halkımızın Kureş'in ikisini bir anlattım. Mustafa Aga yapkan halkımızın Kureş'i. Tedbirge yüzlerden vatandaşlarımız ve devlet vekilleri geldi. Mustafa Cemilevni hayırlamak için hatta diğer memleketlerden vatandaşlarımız teşrif buyurdu. Mustafa Ağa bütün Kırım Türklerinin dünya çapında lideridir. Ve bizim için örnek bir rol modeldir. Hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmemiştir. Hayatı büyük bir mücadeleyle geçmiştir. Bizim için ilham kaynağıdır aslında ve biz bütün gücümüzü, mücadele gücümüzü ondan alıyoruz. Her türlü imkansızlıkta bile asla boyun eğmedi. Mücadele etti, bedel ödedi. Bugün de adeta kahramanıdır bütün dünya Türklerinin. Mustafa ağamız bizim milletimizin bir lideridir. Biz özümüzü gözümüzü açtık aşalı biz Mustafa ağamızı bilemiz. O bir semboldür. O bir meşalidir. Ondan büyük bir insan biz pek şanslımız Kırım Tatarları olarak. Şimdi de diasporada da onu örnek alamaz. Onların keşirgeni o milli harekette onların yaşaganlarının biz çeyreğini azını yaşayımız. Biz hiçbir şey görmedik. Esas onlar o vatan için çalışmasaydılar, çabalamasaydılar, tırışmasaydılar Kırım'da bir yer kalmaz edi o zaman. Akşam devamında Mustafa Cemilev'nin Kureşine bağışlanған Kırım Oğlu filminin parçalarını takdim ettiler. İkinciden boşatınız diye nereye gidecekler bu insanlar? Tedbir diaspora tarafından teşkil etilgen konsertnen yekünlendi. Kırım'ın serbest olduğunu görmek isterim. Ama inşallah ulaşacağım buna. Ben ya Putin geberinceye kadar, Kırım boşanıncaya kadar ölmemeye çalışacağım. Türkiye'deki ziyaretinde Kırım Tatar delegasyası Türkiye, Ukrayna ve Romanya'da iş adamlarının Turksit adlı birleşmesini ziyaret ettiler. Turksit'in maksadı Kırım Tatar biznesmenlerini birleştirmektir. Asosiasiya öz işini oktyabrının 1'inde başlatıp temsilcilikini Kiev'de de açtı. Kırım Tatarlar için bu tedbir gayet mühim dey Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilev. Belli tarihi sebeplerden dolayı dünyanın çeşit yerlerine saçılmış olan Kırım Tatarlarının burada böyle bir dernek kurulması bizi çok sevindirdi. Aslında devletleri, milletleri birleştirilen unsurlardan en önemlisi bu ticarettir, işbirliktir. Ve bu fonksiyonu bizim buradaki diasporamız üstlendiği bizi çok memnun etti. Onun için bugünkü olay doğru yolda en doğru bir adımdır. Çin yürekten samimiyetle bu derneğin kurulmasından sevincim bildirmekle beraber bu derneğin kurulmasında katkısı olan hep arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Sağ olun. Kuruşev devamında Kırım'ı azat etmek için ticaret rolünü de müzakere ettiler. Para olmadan güç olmuyor. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa mücadele gücünüzü arttırıyor. Biz de istiyoruz ki halkımızın bu mücadelesine destek vermek için bizim güçlenmemiz lazım. Biz ne kadar güçlü olursak meclisimiz de güçlenecek, halkımız da güçlenecek. Bizim tek düşüncemiz Kırım'a neler yapabiliriz? İnşallah kısa zamanda tekrar vatanımıza dönmeyi Allah nasip eder. Biz de bütün yatırımlarımızı Криму yaparız. Сьогодні ми є свідками і учасниками офіційного започаткування діяльності Українсько-турецького, румунського, Кримсько-татарської асоціації бізнесу. Це надзвичайно важливо, тому що ця асоціація, вона представляє бізнес. Бізнес, який має зараз затребуваність організовувати саме в такі структури, неурядові.
Це означає, що відкриваються нові перспективи взаємного проникнення на ринки, взаємної співпраці, взаємного поглиблення цієї економічної взаємодії. Келечекте Түрксиднын темсилчилигине Литвания, Латвия, Полония, Романияда ачачаклар. Эльмаз Асан, Эмине Халилова, Асан Эминов, Заман, АТР. Голодомор курбанларына бутун дүнияда аңдылар хатыра тедбирлери Канада, Америка, Балтық девлетлері ве дигер мемлекетлерде өткерілді. Истанбулда мум яқ акциясы кечірілді. Анда Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев Меджлис ве Дүния Қырым-татар конгрессынан темсилчилери иштирак етті. Голодомор курбанларына сукунет даққасынен аңдылар. Kendi insanları açlıktan öldürmek dünya tarihinde birinci kere öyle oldu. Çeşitli tahminler rakamlar söyler. 6 milyondan 9 milyona yakın insan öldürüldü böyle. Bunu söylemesi kolay ama tahmin etmiş. 6 milyon insan cesetler, bunların içerisinde en azından 300 bin çocuklar. İşte bu cinayetin yanında faşistlerin cinayetleri bir şey değil. Böyle masum insanları ve açıktan açık Kremlin içerisinde neden yaptıklarını anlatıyorlar. Ukrayna milliyetçiliğin belini kırmak içinmiş. Evet. Böyle gibi cinayetleri elbette hiçbir zaman unutmaması gerek. Türkiye'ye kelgen Qırım-Tatar эйетini Украина elçiliginde karşıladılar. Ukrayn diplomatlарының Qırım azat etілігі, işgal altında olған yaşayış ve kanunsuz takip etilgen Qırım-Tatarlar azat etilif yollarını muzakere ettiler. Украина ve işgal etilgen Qırım musulmanları için umre yapmak için imkanlar açılayındı. Qırım musulmanları dini idaresi umre keçirmege yol alğanlarga rifakat için yardımcı olacak. Saudi Arabistan Krallığının acılık nazirligi bunun için hepsi lisenziyalarını bergen. Birinci tur dekabrinin sonuna hazırlana. Günahlardan arınma ve ruhi temizlenif bu umredir. Acılık olğanı gibi onu da her bir musulman keçmeli. Böylelikle günahlardan arınmak fırsatına nail ola. Согласно имеющихся текстов изречений пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, умра является великим поклонением. Умра стирает грехи человека, защищает человека от бедности. В месяц Рамадан, более того, в благословенный месяц Рамадан, совершенно умра приравнивается по вознаграждению к великому, большому паломничеству, к хаджу. Endi Qırım musulmanları dini idaresi ve Kabe yolu yana operatorı umre keçirmege yardımcı olacak. Saudi Arabistan Kraliyeti'nin acılık nazirligi Mekke'ge umre için musulmanlarga refakat ve teşkili işlerini gerçekleştirif için episi lisenziyalarını berdi. Böyle akını dini idare bir çok yıllar devamında bekledi. Çünkü Ukrayna'da musulmanlar cemiyeti 2 milyon insanı teşkil etti. Episi işlerini ise tek bir kampanya uğraşaydı. Şu sebepten herkeske yetişmeyediler. Она не покрывала потребности и нужды мусульман Украины. И в связи с этим мы обратились в Министерство по делам хаджа и умры для того, чтобы дали возможность еще и другим духовным управлением, скажем так, и другим лицам, людям заниматься организацией этого обряда. И мы занялись этим великим, благородным, праведным делом. То есть как можно больше людей отправить, желающих. Kabe yolu operatorı birinci umre turuna yana yılga hazırlay. Алейкум селям. Чем я вам могу помочь? Mekke'ge 6, Medine'ge 5 günge barmak için Ukrayna ve Kırım musulmanlara yanına tek çet el pasaport, iç pasaport ve identifikasyon kod almalı. Son ise birkaç saat uçakta ve hayal gerçekleşiyor. Turnun programmasında tarihi yerlerini ziyaret de mevcut. А их немало. То есть это и пещера Хира, где было ниспослано первое откровение, это и пещера Бы, где пророк Мухаммад, мир ему вместе
с Абу-Бакром, да будет доволен Аллах, скрывались от курайшитов, совершая хиджру, переселение из Мекки в Медину. Это и музеи, которые есть в Медине, комплекс 7 мечетей. Этот комплекс связан с историей битвы Урва. Это и гора лучников, гора Ухуд, если говорить опять же про Медину. И мечеть Куба, конечно же. Yol transfer ve yerleşuf suallerine cevaplarını Kabe yolu saytında ve içtimai ağlarda öğrenmek mümkün. Umrаны her ay teşkil etmege planlaştıralar. Takım ve individual turlar olacak. Saudi Arabistan'ın acılık nazirliginden Mekka ve Medine'ge acılık için refakat hakkını kazanmak gelecek stratejik planlar sırasında. Victoria Boyko-Sempinka, Zaman ATR. Владимир Путин Арман дөртлігінің құрышывыны азырлана кер, Русияның қапсызлық шурасынен құрышты өткерлежек құрышы ве Донбастаки вазиетіні музакире еттілер. Бұны Русия президентінің матбуат катибы Дмитрий Песков айтты. Оның сөздеріне көре саммит девамында Путин Зеленскийден 100-100 құрышы жекмі йоқма белледі гел. Украина, Русия, Алмания ве Франкистан лидерлері декабрінің 9-ында Парижде құрышмелі. Владимир Зеленский ise Путин или не қанда лаф етежегіні açıkladı. 9 грудня відбудеться ця зустріч, вона дуже важлива. Починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. На жаль, втрачаємо наших героїв, втрачаємо наших кращих, і чим швидше ми зможемо проговорити про припинення вогню, тим менше пострадають наших людей. Ишгалчылер Yolbaşçысы Аксеновнан сабақ муавина Лариса Апанасюк Қырым омбудсмені олды. Онан набзетіна Русия омбудсмені Татьяна Москалькова таздықлаған. Апанасюк ишгалчылер режимінден бірчоқ мұкафатлар алған еді. Бұл сырада Қырым қайтарылов үшін медальді. Онан қызлары Анна ве Мария кечкен сене Украинаны Евровижнде тақдим етмек керек еді. Ләкин АТР эфирінде Қырым кімге айыт суаліне жауап беріп оламаған еділер. Шыққан қавған нәтижесінде Анна Мария Украинаны тақдим етмеді. Бұдаққада нәтиже программасы сонына етепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТР-ден айырылманы скорышкенже.